muri Mikenke ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zimaze kurasirwa na drone ya M23, ingabo nyinshi amagana zimaze kurasirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na drone ya M23. Byari bikomeye cyane kuri uyu munsi kuko ingabo nyinshi z'u Burundi zahatikiriye. Tureba uko byagenze kugira ngo zitikirire ahangaha muri Mikenke. Ariko kandi muri South Africa hari ingabo nyinshi cyane z'abarundi zimaze amezi 12 zicira isazi mu jisho zidahembwa ifaranga niri na rimwe, ubwo zimaze umwaka wose zidahembwa. Izi ngabo z'abarundi ziri muri South Africa, izi ngabo zirazira iki muri rusange? Niki cyo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bigere kuri uru rwego? Ariko kandi handi makuru menshi agezweho muri intambara ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba ibigezweho kuri uyu munsi muri iyi ntambara. Nitwa Jabo Marashi, ndi kumwe na Nicola, mbaye ikaze muri aya makuru. Ariko kandi Nicola, dutangirira tubwire kuri aya makuru cyane cyane dore muri Mikenke, aho ingabo nyinshi z'abarundi zarashwe na drone ya M23. Habaye iki muri rusange kugira ngo abarundi zigwe ahangaha? Urakoze cyane. Reka twinjire hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twinjire hariya muri Mikenke. Muri aya masaha hamanutse inkuba iremereye cyane, iza gukubita ahantu hari ingabo za FARDC, FDLR n'abazarendo. Mu gitondo kare nababwiye ko hari imirwano yari irimo ibera hariya muri turiya duce twa Mikenke, ikabera ahantu bita Birarumbiri. Hariya Birarumbiri hari imirwano ikomeye cyane kubera ko abazarendo, FARDC, FDLR bahawe gahunda na Perezida wa Repubulika ya Kongo ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Baravuga ngo kuri tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mugomba kuba mwafashe icyo bita Minembwe. Tugomba gufeta icyo bita independence. Minembwe mwararangije kugira gute kuyifata. Bituma bazana umurego uremereye cyane kugira ngo babashe kwataka icyo bita Mikenke. Noneho bararwana bageze mu masaha 9. Mama 23 yohereza icyo bita drone. Drone iraza kugakoramo akazi. Haje drone ebyiri. Haje drone ya KT6, haza drone ya KT4, harongera haza drone ya kamikaze. Zabacucumiye hari abasore b'abarundi barahatsikirira. Ngira ngo ndazane kukoreka ifoto. Baguye ari benshi cyane. Hari abakapiteni neza ni imirambi iruzuye, hari abakapiteni, hari abamajoro, bari bavuze ngo n'umukoloneli, ariko ntabwo twabihamya, ntabwo twabajoro yapfuye na kapiteni na majoro yapfu. Aho hose babaresira ari muri turiya duce baza kwatsikirira. Gusa umuntu aribaza icyo bari abarundi barimo bagira gute, barimo bazira. Nabyo wabyibaza. Nabyo mu byibaza ibyo bari abarundi barimo bazira. Tituzi icyo barimo bazira hariya muri Repubulika. Barazira nyine ko bavutse, barazira ko Neva yasinye amasezerano na Tshisekedi, barazira kandi yuko nyine ayo mafaranga Neva yasinye agomba kuyahabwa. Si byumvikana se? Nyine agomba guhabwa amafaranga yasinye kandi babigizemo uruhare n'abapagasi. Ariko ntabwo bivuga ko abasirikare b'igihugu bagomba gupfa kuri. Bakagombye igihugu kirengera abaturage bacyo, igihugu kirengera abasirikare. Nase umuntu yakubwira ngo tamburika ngo amafaranga, nindangiza kuguha amafaranga woheze abasirikare bajye kugwa ku rugamba. Ibitambo by'iki bareta umuntu yitangira igitambo cy'ikintu cye. None wajya kwitangira bariya n'ibitambo by'abandi by'abaturage ba Kongo. Ni bande barimo bitangira. Ni ikiguzi cy'uko bari ikiguzi cy'amaraso yabo. Nibyo nyine. None ko nta mafaranga barimo babona. Ntayo Neva ari kuyabona ariko bariya ntabwo barimo bayabona. Nicyo kibazo cy'abari abasirikare. Abana babo barimo bicwa n'inzara. Yego. Abana babo barimo baricwa n'inzara hariya mu Burundi. Yego. Abana babo barimo babona ama minerval. Iyo umusirikare apfuye nta mpozamarira arimo, umugore arimo abona. Nta mpozamarira igaragara mu muryango. Nta minerval umwana yishurirwa. None wavuga ngo bari barimo bararwanira. Ni nka bwa bucakara bwahozeho kuva na kera nyine. Ubwo ni ubucakara, ahubwo niwo bivuze neza. Buriya ni ubucakara bari abasirikare b'u Burundi. Bari mu bucakara kandi ndayishimiye niba washizemo ari wa kagombye kubakura muri buriya bucakara. Ariko ubundi bari kurwanira iki? Iyi Minembwe bazayifata ubundi kugira ngo bapfe kuri urwego. Nizi drone za M23 zibavisha amasasu angana atya. Ubundi intego yabo nyamukuru yo gufata Minembwe irashoboka kugira ngo tumenye ngo bari kurwanira ukuri cyangwa mu barigizangana. Nta kuri barimo barwanira. Barigizangana. Bose n'ubu ngubu ubajije umurundi ukamubwira ngo murimo murarwanira iki hariya muri Minembwe. Niki mushaka muri Minembwe? Yakubwira ko umupfurere umwe niwe wabivuze, yavuze ngo y'indambara, ngo indambara y'akasuzuguro. Avuga ngo izi ntambara turimo turwana ngo ni intambara z'agasuzuguro. Intambara y'agasuzuguro ibaho nguko bize.
mu Giswahili bo ngo bajye kubivuga barongera bavuga ngo iyi ni vita ya ujinga. Ni intambara y'iki y'ubuswa rwose idafite ikisobanuye. Kubera ko nta na rimwe umunyamurenge yigeze abangamira umurundi, ntabwo umunyamurenge yigeze abangamira umubembe cyangwa se ngo abangamire umupfurero cyangwa se ngo abangamire umushi. Umushi nawe ntiyabangamiye umunyamurenge, ariko umupfurero n'umubembe babangamiye abanyamurenge. Nimba barababangamiye bakajya muri ziriya ntambara, Uburundi nabwo bukazamo. Mbere ziriya ntambara zatangiye zitwa ngo ni intambara z'aborozi n'abahinzi, ngo ni intambara z'aborozi n'abahinzi. Ariko nyuma yaho noneho tuza gusanga ya ntambara ari intambara yari yaragize gute, yari yarateguwe, yari yaraprepawe, yari yarakorewe preparation, arayitegura iraguka kugeza ubu ngubu iriya mirwano irimo irahari muri turiya duce. Ni ibintu bikomeye cyane, birakomeye. Abarundi hari bamaze kwatsikirira. Ejo bundi nakumvisha amaudio y'abapfurero barimo bavuga ati mwa Barundi mwe titwabahamagaye muze kudutabara, muje gushirira muri Minembwe, mwataha mukaji wanyu intambara mukayidusigira muri Kongo, ko twebwe intambara za Kongo tuzimenyereye. Ejo numvise audio y'umusirikare w'umurundi avuga ngo nagize amahirwe bankura kuri liste y'abasirikare bazajya muri Kongo. Aravuga ngo barabahungu b'intare za Sarambwe ngo barakomeye cyane, ngo bararasa, noneho ngo ugahita wumva neza ibintu birarangiye, ngo batwikumira w'amasasu ku buryo ngo ugize amahirwe ntihoherezwe muri Kongo, ngo buri umurame. Mu by'ukuri ngo iyo Burundi butakohereje muri Kongo, ngo iyo hagiye amahirwe make ngo urahagwa. Ikindi bavuze ngo iyo hagiye abasirikare nka 300 ngo 25 barahagwa, muri make 50 bakarokoka. Ashimangira ubukana n'uburemere bw'intambara, ashimangira ko kandi iyi M23 ikomeye cyane ko ibarasa buri munsi itabaha agahenge. Bikomeza kwerekana ko mu by'ukuri ingabo z'Uburundi zahashiriye nivuga ngo 300 iyo bagiye hagaruka 50 bonyine. Nicyerekana ko bikomeye cyane. Hanyuma nikora ibi ngibi ndumva bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma se kandi muri rusange igeranye niba babashije kuribona nk'uyu munsi abaguye hariya drone yarashe, niba babashe kubona igeranye ni nk'abangahe muri rusange? Igeranye ry'abantu baguye hariya haravuga nk'abantu 85, hakavugamo abantu 74 bakomeretse, hari bakomerekejwe na drone. Kandi abo bantu babarasiye niho harasiwe General autoproclamé uwo bita Amuri Yakutumba. Aho Yakutumba yarasiwe niho bari Abarundi niho barasiwe neza mwika yarasiwemo neza, n'abari Abarundi niho bongeye kugira gute, bongeye kurasirwa. Kuki baje haraguye umuntu ukomeye nka nk'uyu Yakutumba hariya kugira ngo Yakutumba gwe hariya yari yoherejwe. Urabona ko cyage yaravuye hehe, yaravuye Bibogobogo, ariko umwe n'umugabo bita Kongoro. Kongoro aramubwira ati wowe Yakutumba niwe muzalendo wa mbere tubona ukunda igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turakwingiza zamukuje muri Mikenge. Mikenge buriya yahoze utuyemo ababembe benshi kuruta abanyamurenge. Uriya muhano wa Mikenge buriya yahoze utuyemo ababembe benshi cyane. Aramubwira ati hariya ni umuhano wanyu w'ababembe. Yakutumba wazamuka ukajya gupanga urugamba hariya. Yakutumba arazamuka, agezeyo aza gukubitana n'iki na drone ya M23, iramumanura ngirangize iramurasa kugeza ubu ngubu ari mu Burundi, aracyarimo yivuza kandi yarababaye cyane, afite ibikomere byinshi n'uburyo bivuga ko ashobora kuba yarapfuye. Yakutumba aragenda gwa hari bari Abarundi nabo bahitabaza baravuga ngo nta kindi tugiye gukora, tuje kurwana, turakubita umwanzi tumukura hano muri tuno duce, niturangiza tariki 30 tuzafeta twebwe turi muri santere neza ya Madegu hariya muri Minembwe. None se ko zigiye kwirizo tariki nta kimwe cya kangahe barageramo? Ntaco barageraho nta nicyo bazageraho. Barabizi ko M23 natwirwaneho hariya tibaharekura kubera ko bibeshe bakarekura hariya baje tahandi ari bafite baje baraje hehe nguko bigeze kumva makanika abivuga. General makanika ataritaba Imana yaravuze ngo ndetse ni nayo ntego ya M23 natwirwaneho, baravuze ngo tuzarwaniza intambara kugeza ku mutonyi wa nyuma y'amaraso. Umutonyi wa nyuma icyo bishatse kuvuga ku muntu wa nyuma uzaba usigaye apfuye mu gihe bataratsinda urugamba, mu gihe tutaratsinda urugamba uwo wa nyuma napfa bazabona kwinjira muri Minembwe kubera ko tutagihari. Ariko mu gihe hazaba hari bangahe, hari 4 bazarwana mu gisirikare bajya kunda kurimba ngo wawili wakifa watatu wasonge watakaye baki watajenga inchi. Ni hapfa bangahe, ni hapfa 2 batanu basigaye bagomba kuavansa. Abazasigara bazubaka igihugu, niko bimeze. Kandi kugira ngo umuntu atsinde urugamba cyambere kirutsinde na amaraso burya iyo amahoro yishaka amahoro agomba kubanza kumeneka amaraso. Nyuma yo kumenwa kwa amaraso amahoro akabona kugira gute, akabona guhinda. Niko bimeze cyane. Reka tuze no kunyerukira muri South Africa.
South Africa hashize amezi 12 ubwo n'umwaka wose ingabo z'u Burundi zicira isazi mu jisho ndetse nta faranga ni na rimwe zibasha kubona ziri muri South Africa. Kuki izi ngabo zidahembwa z'abarundi ziri muri South Africa Nikora? Urakoze cyane. Izi ngabo z'abarundi zidahembwa muri South Africa ikibazo cyabo kigiye guhura n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera ko urabona iyo abantu bagiye gucunga umutekano mu bihugu byo hanze bagirana amasezerano na UN. Bariya UN niyo bahemba. Yego. Uretse abagiye bagiye gucunga umutekano bagiranye iki pare amasezerano wagize cyangwa pare convention kakuri ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Kongo tizihembwa na UN zihembwa na bande zihembwa na President Tshisekedi yego ariko noneho ziriya za UN ziba zagiye gucunga umutekano UN nigira gute nizihemba niba UN zihemba ziriya ngabo byanga byakunda ni bari UN izihemba amafaranga barayafata bakayaterura bakayashira muri ministeri y'ingabo yego sinzi nimba tuyite minadefe yabo nimba ari minadefe yabo nta kibazo tuyite minadefe yabo bakayaterura bakayashyira muri ministeri yabo y'ingabo barangiza kuyaterura bayashyize muri ministeri y'ingabo ministeri y'ingabo igakora liste de paye liste nyine y'abantu bariyo bagomba kwishyurwa ya mafaranga noneho bakayaterura bakagenda bakuramo imisoro bakayikuramo andi bakayaterura bakayashyira kuri konte z'abari abasirikare ariko bo noneho ayo mafaranga araza akajya kuri konte ya ministeri iyo ministeri noneho ikongera igaterura ya mafaranga ntiyashyire hehe ntiyaha abasirikare ikayajyana ikayashyira kuri konte ya leta noneho bari abasirikare bari muri Central Africa tangira guhamagarwa n'abagore babo ko tutabona amafaranga yewe bimeze gute baragiye bajya kuri UN barababaza ati ko tutabona amafaranga bimeze gute abandi turi kumwe hano muri Central Africa ko babona amafaranga urabizi ko hariyo n'ingabo z'u Rwanda ati ingabo z'u Rwanda zo ko zibona amafaranga kandi bakayabonera ku gihe ndetse n'izindi ngabo nyinshi zibona amafaranga ariko tweko tutabona amafaranga UN ati turabahemba kimwe n'abandi ati ndore babereka rwose historique n'ibindi byerekana ko dore turabahemba noneho Burundi buza kumenya ko koloneli waruriyo ariyo watanze amakuru ajya kubaza muri UN itangira gukontakta n'u Burundi maze gukontakta n'u Burundi itangira kubabaza ese ayo mafaranga ko abasirikare banyu batayabona bakaba bajya baza kutwishyuza buri munsi abo basirikare bizagenda gute kugira ngo babashe kubona iki amafaranga yabo nibwo Burundi bwahise buhamagara umukoloneli buramubwira ati ujya muri UN kwishyuza amafaranga nkane iyo banza ukatubaza twebwe tukakubwira uko situation y'igihugu imeze amafaranga ntabwo ashobora kuza ari y'abasirikare dufite abana bagwingiye dufite ibibazo biremereye muri leta dukeneye ibikoresho bya gisirikare dukeneye n'ibindi byinshi bitandukanye muri turangiza amafaranga dufate tujye kuyashyira kuri konte zanyu agomba gukemura ibibazo n'ubundi mwebwe muri abasirikare b'igihugu mukorera igihugu n'ayo mafaranga yakoze ibikorwa by'iki bya leta bituma uwo mukoloneli bamuzana ngo barangize bahita bamufunga hariya mu Burundi. Nese ikosa ry'umukoloneli ikosa ni iry'uko umukoloneli yabajije ko adahembwa ikosa ni iryande koko ikosa ndakeka ngewe atari irya koloneli koloneli yabajije abariza abasirikare mu kazi birumvikana koloneli yabajije abasirikare arangije kubariza abasirikare kandi biri mu nshingano ze nk'umuntu uyoboye ingabo agomba kumenya ibibazo byose abasirikare bafite yarangiza kubimenya akabyitaho akagira gute akabasha kubikemura nje numva hajemo ikindi kibazo urumva agiye kuzamo impande ebyiri zisa no zitareba neza cyangwa zitumvikana Uburundi bugiye kurebana nabi na oni mwebwe ngo mwaduteranyije n'abasirikare bacu ku rundi ruhande bati oni igira ikibazo n'Uburundi bati ntabwo mushyira abasirikare banyu none ku rundi ruhande abasirikare nabo mu Burundi bari kwanga igihugu cyabo ngo cyarabambuye ibyo bintu kumva ugiye kuzamo uruntu biragenda bite n'ubundi bikomeje kuzanamo uruntu ariko urwo runtu hariya mu Burundi birasanzwe hari uruntu cyane mu ngabo z'abasirikare ejo muri twarimo tunabivuga mu kiganiro twakoze tuvuga ngo barimo barafata abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi akaba aribo bashora imbere ku rugamba rwa 23 akaba aribo bagwa hariya muri turiya duce bagafata abahutu ntibabashe kwinjira hariya muri wa rugamba nza no kubisobanura nababwira ati icyo kintu turimo tuvuga ntabwo kirimo giterwa na bamwe mu bahutu batuye hariya mu Burundi ahubwo biriya birimo biraterwa n'imiyoborere mibi ya CNDD FDD ntabwo abaturage b'abahutu ni imiyoborere mibi ya CNDD FDD nibo barimo bazana iriya miyoborere hariya mu gisirikare cy'u Burundi n'ubu ngubu n'aya mafaranga babuze yatumye bari abasirikare ba Loni batabona amafaranga yabo batangiye kugira imivumba gatanyo hariya
batangiye kuja kubwira UN mutwishurizega igihugu cyacu Burundi kiduha ese amafaranga. ubwo oni izatanga ya kabiri cyangwa oniyo izagenda yashyize Burundi ngo nimukire abasirikare hazakorwa iki buriya? Haraba communication hagati y'u Burundi na ONU kubera ONU yarishuye kandi budget ya ONU irategurwa y'umwaka wose. Ntago wavuga ngo nimba warishuye umuntu amafaranga ukayohereza ku gihugu kugira ngo igihugu cyashikirize uwakoze akazi igihugu nikiyashikirize kandi ministri akaza Minisitiri w'ingabo akayasinyira, Minisitiri w'ingabo buriya arayasinyira, yariza kuyasinyira ko yabonetse, uyu we niyo nta kibazo ifite, ikibazo gifite Burundi n'ingabo zabo. Yego. Ese ubwo buriya Burundi ndi kwibaza ngo buri mideni abasirikare cyangwa nabakozi nk'abandi bose nibazanishirwa byararangiye? N'abasirikare burimo umwenda abasirikare w'amezi 12 batarahemba. Bazabishyura gusa nta cyizere ngaba tubonye nimero tugahamagara ministre w'ingabo tukamuhamagara tukamubaza muzabishyura cyangwa nimuzabishyura. Twebwe turimo turabariza abandi abasirikare muzishobora bari abasirikare cyangwa nimuzabishyura. Nimba mutazabishyura mubwire abasirikare bave mu butumwa. Ariko Burundi bwaravuze ngo muri abakozi b'igihugu ntabwo twakira amafaranga yanyu kuri konte hari ibibazo mu gihugu, bivuze ngo amahirwe menshi bashobora no kutishyurwa. Gene ko mbyumva birashoboka nabyo kutishyurwa, barashobora kutishyurwa ariko mu gihe batakwishyurwa ingabo nta kosa bafite, ikosa rifite igihugu cy'u Burundi. Ntabwo wakohereza umuntu mu kazi, tushobora gukoresha umuntu ngo ntumuhembe n'urangize umutegerezemo umusaruro, nta musaruro wamutegereza. Ugira ngo urashobora kubwira umuntu ngo vaye ukora akazi atariye wa muntu ukabasha kubona umugizi, bisa n'ibidashoboka. Nta mugizi apara kuvuga ngo bisa n'ibidashoboka, ntabwo byashoboka ntushobora kuvuga ngo uraza hano mu kazi nk'ubu ngubu turimo tuvuga cyo turimo tuganira njye nawe wabwiriwe nuko nariye nkanywa, niyo mpamvu buriya ndimo mbasha kugira gute umudihongo uva mu itako niko abanyarwanda rwose ariko mu gihe none urabwira abasirikare b'abarundi bari hariya muri turiya duce bazajya bajya ku irondo bajye guhangana n'abanzi batariye imbeho ntizabamare hariya muri Central Africa. Ntibishoboka rwose. Evariste Ndayishimiye nagenda akemura ibibazo by'abasirikare, abasirikare bahembwe. Buriya abasirikare nibo bantu ba mbere bakora akazi gakomeye cyane, barinda umuturage ndetse bakarinda n'imbibi z'igihugu n'ibirimo byose n'abasirikare babirinda. Ni gute ushobora gufata umusirikare ntumuhembe waramwohereje mu butumwa UN gatanga amafaranga warangiza wowe bayahaye perezida w'igihugu uya mafaranga ntuyashikirize bande abagomba kuyafata? Harimo ikibazo gikomeye cyane. Cyo kibazo kirakomeye cyane. Tugiye kwenda mukora agezwe muri iyi ntambara nikora niki gizwe muri iyi ntambara muri rusange. Urakoze cyane. Reka tugaruke hariya muri Uvira. Hamaze kwinjira ababirigi, hamaze kugera ingabo z'ababirigi zirenga 85. Indege yabazanye ibageza hariya Kalemi. Bamaze kugera hariya muri Kalemi binjiye mu bwato mu masaha ya saa moya. Ubwato binjiye mu bwitwa Emmanuel bufite nimero ya 696. Abo ngabo nibo baje hariya muri buriya bwato ngo barangize baraza bagera hariya muri Uvira. Bamaze kugera hariya muri Uvira bahise batambuka bajya gucumbika kuri paroisse katedrale ya Uvira kuri hoteli yabo abari bo bacumbikira. Bivugwa ko baje guhangana na mama 23 by'umwihariko bavuze ko pariti imwe izamuka imisozi miremire ikagenda ikajya guhangana hariya turiya duce tw'indondo, indi pariti igakomeza yerekeza muri Kamanyura muri Plaine de la Ruzizi cyangwa se Rusizi. Abo ngabo nabo barangije kugera hariya muri turiya duce. Bivuga ko abacanshuro byanga byakunda bagiye kongera kwiyongera hariya muri turiya duce, bagiye gukomeza guhangana n'ingabo za mama 23. Izi ngabo se hari zizanye izihe mbaraga zidasanzwe cyangwa iyihe ntego ngari? Intego no guhangana na 23 gusa cyangwa nta kindi? Intego yabo no guhangana na mama 23 bakaba babazanye ngo harimo abatrena bashobora kubatreninga bakabigisha ibintu bya gisirikare. Hakaba hari abandi baje kwigisha abapanga urugamba, les officiers, aba officiers bose baje kubigisha uburyo bazajya bapanga iki. Bazanye n'intwaro cyangwa n'abasirikare bashyashya? Bazanye n'intwaro, barazifite, bafite ibikoresho byabo, bafite ibikoresho byabo barabifite byinshi cyane. Baje hariya baje guhangana n'ingabo za mama 23 ndetse natwirwaneho, ariko objectif yabo bavuga itandukanye cyane n'ibyo bakora. Nicyo kibazo. Buriya Kisekedi ashobora kubazana azi ngo abazungu baje kurangiza intambara ya mama 23 akaba nk'abacashuro ba kera. Bariya ntabwo bashaka ko intambara za mama 23 zirangira. Iyo zirangiye bo kontra yabo birangiye, akazi kabo kaba karangiye kandi bivuza ko imbere yabo yiyubika cyane rwose.
ntibabishaka bo ikintu baba bashaka bariya bacancuro si urukundo ngo bakunze abakongomani bo bari ku kiraka kandi intambara nirangira akazi karaba karangiye akazi kabo karaba kagize gute karaba karangiye niba akazi kabo kaba karangiye wabyumva se gute ntabwo arangiza intambara wese akazi karangira inzara iramuhitana urumva nawe intambara hariya ibaye nk'irangira bariya bacancuro baba bagiye mu gihombo akazi ke ni ukurwana cyangwa se ntanarwane akirirwa yicariye hariya ukwezi kwarangira agahemba yarangiza guhembwa akohereza umugore w'iki amafaranga cyangwa se abana b'umuryango we akawutunga yarangiza kuwutunga kuvuga ngo abaturage bapfuye hariya ntacyo bimubwiye birumvikana ntacyo yaje kurinda hariya ntacyo ategereje hariya ngo arahakuraga ishyashya icyo ategereje ari ku kiraka nuko arangiza agahembwa yarangiza akigendera Tshisekedi we akibwira ko bariya bacancuro baje kugira gute baje kurinda umutekano ariko ntabwo ari cyo kiba cyabazanye. Ikindi cyavuzwe cyane kugira ngo dusoze, ikindi cyavuzwe cyane ni imirwano yabereye ahantu bita Ibukavu muri Walungu, muri teritwari ya Walungu, aho bita Bulenye. Renya hano habereye imirwano ndetse n'ahantu bita Rwinja, n'ahantu bita Kaziba, ndetse n'ahantu bita Burama. Kano gace kabereyemo imirwano, abaturage bakaba batangiye guhunga berekeza hehe, barimo barerekeza hariya muri Bukavu. Ubwo ndumva amakuru yahageze cyane arengayo nyamukuru, hari n'andi menshi akomeje kuvuga ariko turaza kugendera tuyakusanya yose uko yakabaye tuyazane. Niko reka ngushimire cyane. Urakoze cyane nawe. Shimira no babanye natwe muri aya makuru y'ino hino batandukanye. Nitwa Ajabo Marashinere kumwe na Nikora. Mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.